welcome to Russia kan me tohnpadahk ka tempati ko share invite look atel panini kan kampaka kan puchelen kan rong pana masanen court Steven share rai ban kischa puya kan kakela kayang ke child one ke child jog kisakisen ngen sarawi me Jesus Krais pola puya kakat kiyang ke child me poson la kan ngene sarawi nya samentela la ngen sarawi miang kisakisen ngen sarawi kan kat kiyang sapol makan pagtailan kak papa kaun Jesus itiba kay daga tokosokosoi abgtailan kasaleta wing got pon sampawat ngen saraw kan kay bitin na tel mour kap wa miya yilimbak katak actugduk long suffering kay kananga ma miya wan ngen sarawi ang kalesel mauri sa kriori sa sluko soya wan ngen sarawi agot stong kay buitire child wan ngene de mour en go tre child kiye sang child mour en deep mag child ibudi o kair talal bil kisa kesen ngen sarawi yeyi manamanen ngen en god magin kasaleta kauno nana child mour ranet iman ko sayata ni orala tuan matu mark Luke son Israel sonin tungkoi kaidek Israel me author kaidek Israel me Israel kosoi me ntung dinampuk sarawi ang kauno a masan apu Israel me moidong an intungi okay Israel writer ko Israel son intungi ta tamar ka dede tamar wrong o tamar inspired by tamangen saraw ka wait kin Israel intungi ta so isme author isme other duwehte ma yintungi ta pukeu o den puko au yau idangay mentungi tangay me other isme other te son intungi ta puksarawi ye kauno okay ye court agat kiyan son intungi ta Israel me yang witness Israel me yang katete me puksarawi validate what ki emelel Puegi so troko so saya history Israel mentungi ataka rayang me gospel makers ko saya gospel in Jesus Krais puegi me todo Israel so kamelele Jesus Israel ka mentungi ata gospel Israel yang memo Israel yang wrong Israel yang witness eyewitnesses okay so Matu Mark Luke son Ira kosokosoya more in Jesus Krais, ministry in Jesus Krais, market caravan Jesus Krais, sapul matatok pon sampawat. Awut nan wiya iwasa magchalud kamelele atal more in solong chabam pick up chabam pokata. Tamit chay wataker nan puken wiya koto. Chalari alasang te kamelele o Mourki. Okay, nan wiya pueki mogden ngen sarawi wiya riau wiya eu kauno ino ki yang rail ngen sarawi rente ko la seli ko seli wiya riau ino poida ngen saraw ka store rail ngen saraw tiata pon rail ko tama awiyawi rail ko tama ronga sang Jesus mabangat ki ngen sarawi rail ko tama kamelele mo ye kai sisul wiya kapakap so to ko seli Mimi di wasakis poran alle rakaskasik. Keso now you are real tell what again ngen sarawi got to ngil and the rushing wind to a jungle siniang and malamalape merong ngilo ko do restukilang poking ngen sarawi jay chukilang ngen abrakon atoki rail audi rail kiyang rail more cup Kiyang rail siniayen makidigi ko perangkuat. Memasa poek kamam gila kummatata. Gi pataka silikit kamelele la kauna sawo. So I makidingen saraw yo mo akan tiata pona ramase. Niya sa magja wadak
Agjaban compare tamaurin solang just like young gone, tamagaja watak, Puiwasame. Now we iwasame adan solang the Christians ibudia ado. Puegira lagame mon rexingamelele de restocamelele apreklang iralago medi da when Jesus mocket me Jesus wia patangi imarawia rabatangi. Okay, mana kan me Jesus kasale niya sa me kat pensampawat mana kan warong ko uiral kan mo poson lako au daut kita ngin saraw rekasale. So iwasama atarail Christians duwehte Christ-like life ibudia. Puino kame so young Christians reka kilang renda o puino Christians. Kodolil nana chamuya kita Christiania la ramas korosme kamelele Jesus Krais. Absoja Mourki. Okay, kita kaatan ki Christian Christian po chagan melele Jesus. Christian po kaideki Muslim to ewyala religion, adan religion. Ab Jesus Christ kastora saliyang jale so tokas kosaya religion, a wado lifestyle, a wado kingdom of God, taking dominion, authority, pon sambawat. Pon totokin tepin, somau, deep. Okay? Separation toror pasangan koto aramas ime Jesus Christ God kido. Kamu yongo chakairtanan religion. Religion duwehte kau dak chaso tape sapal. Chaso draw daw din ngayon sarawi. So lapalan sift duwehte lapalan ko sa usang iyo mo ko sa ulayo magtabang weweki pagtan meleleng Christian. Pui meche wata katanan nan wiwiya nan pukan wiwiya. Okay, Matthew, Mark, Luke, so no so yeah, Jesus Christ, ministry in Jesus Christ, tame kamelele, tame batangi, tame wiya. Isime kaibuye di had Christians, Israelo go believers go the first church. Israelo go mawiyalar kalap and Christ. Niara wiyalar puinin sarawi. Apkaide puinin sarawi me religion, puinin sarawi me Holy Spirit. Okay, rape sa pahal. Resolar pakpaki koson na takan merejikita lale. Koson na tele level yo. Melimbak and God, katlong dale taila udegi taila, taisalarana kosonet. Pokosonet on criminal. Kosonet on aramas me kotriwo. Dachanani kosonet, malimbak and God panaudela taimor. Limbagan god mauda taimor mau tor taiban mengasaleta kaiten taiban paka god taiban paka ramas limbagan god so that chailanane gosonet. Jesus Christ got to fulfill a penny a mass and he's chokodon abolish he's chokodon kasorela ikoton kapayata pueki sambar ramas men kapayata kosonet sotokak. Por resotra pasan ki ngayon sarawi, resotra pasan ki Jesus Christ. Kare daw ya pompop kowe. Apo Jesus ang kapayata kosonet renaramas, akat kiyang child fruits of the Spirit. Akat kiyang child one ngene, may limbak, kadak, obamba, long suffering. Okay? Kanangam ma, song mautor, so tacha bananane ki kosonet. So, Christians ni doon ay ko sa iya Israel me Christ-like life. Esansal raklang na ito puino Christian. Okay? Nan mayet, tell we are klar Christian. What is your religion? Christian. Apan sa me Christian ipudio as a religion. Rakatan ke Christian po ki, oh, these people, they really living like Christ. Repatangi limbak, rewawit ki limbak, repatangi manaman God, rakasaleta manaman God. So what a real Christian, Christ-like life. Anan mweyet, kita religion, aramas me sasa God, puegi awatak puksarawi, puegi awalanan Christian church, chakatan gir Christian apkaiden. Cebang purala ninjapio Christian go sangia,
Israel plata sold out for Christ. Rekidi Israel mour, repokata Israel commitment, repokata Israel lopu o idawen. Karajak Japan study history Israel come trapin idawen Jesus Krais. Restromela maori, remela suet, remela lokolok, puek remelan, meremesang ben Israel, uidida wen kauno. Okay, so Christian, puyang kapreyang, chaban so dradig Christian chaban mourki, mour, me kauno pain sanger deep, lang, uya ko sa yure tele, kauno pain dat baikan, atak chak kamait kiki. Takja mimi ki jalale. Takja insin na mauk tanam deep maya painta. Okay? Maya painta what ki Japan suik deeper. Deeper me loyang Jesus a lokolok Japan suik. Kay dek banda wo Christ pain sanget baikan. Ayap ye bereberin nan de baikan. Kay den ban melana ramastiban. Okay? And Jesus of Nazareth is a promised Messiah of God, foretold by many prophets. Jesus Krais me God to we are in God jaban watak na silu. And so me kauno confront the elibore atamo ipo servento and dayan servento. Eu ran wang kapeten liapan sok bon mangan wang kapeten servento. Ako sa yatuan Masaya abang godto langata pon lubu koros me bangkilang langi rapan angem manamano pung ren sok pon mangan wang kabeden servento demon Satan onakan okay koros me pan kiyang county sa Israel mour koros me ban ipsapal koros me ban autot ngin sarawi rapan papa coach nan kisakisan ngin sarawi. Okay, eu gisagis ye pung manaman. E pola po ang gatki child pung manaman. Lang nan matu isa kwalu and so me Jesus yesatasang mela e patagiyang orongo all authority pung koros muy dong yoyer nan lango samba abot ilak Israel imekareta therefore go make disciples. Okay? So, and so me, como yo ngoy platar ban work in Jesus Krais. Kaya sodra, patapatak ni sodra authority, sodra pung. Pung me koyang pon Jesus Krais o kito po child. Karata masanen coach magjay keng kapul. Anki authority, anki manaman. And arrest, mour koros, me changan sila mong coach. Me miminan deep, me maskun, me salongapon. Okay? Magjaban nennen la, kejari aktigidik, mour koros me ban kiyang kauno room when wrong, masanen court, upon the authority of Jesus Christ pon sapol mo masan again arrest mour ko, pwede mimi janan deep, ede bulidlidu I trebel. Okay? Magarita ko sombal, kejalakan makin share masanen court kay de katay ko soy. Kaya tika try lokaya kaya tika try masan mia manaman. Pagkaw naman ilaki ki trial niya masani manaman koros na lango samba. Kuyang yoyari makareta kowe. Okay? Tsaka kowe nan life. Meman me wan ke god, wan ke wrong ta me wrong masanin god mia mana pantatok drem ore pagkatawang Okay? We should turn to Him by faith through repentance. Yukos koso yayar kodo. One, kosambalang kitailan mangi. Wak pasangan maurin saulang me ipsapal. The maurin saulang jari. Kamu ban mangi aso ta kamu ipsapal. Wansa me kamu ipsapal. Kamu ipsapal through repentance. Kamu ipsapal sang niyawi kolula. Jasuka yang saraw just kon me chakalula ak chakatan gem tape sapal chakatan gem kawang en sarawi ngen saraw kung kachlong tore na ramas makalula
Okay, magjasutra ko lulak jaw yesan sarawi, and so korestaban nosa, Nisotang in sarawi, reta, and so korestaban kokon in deep, and so korestaban we a buck mangoat, come got kitong in sarau, but just 2 weki, but just a turkey yangi, a tram mour. Okay, so, and so Messiah promised long time ago, when Messiah kamorpan samba, as ang atranan senesis ko to kauno, he dear. Ma peni bangka morala sambawat so go bagampil ko to kosoya kotton masaya and so me elelo to na child mwe the Jesus Christ got door a through repentance a through kolula wiliaka pokano ngat kiyang person okay koskoya ma ayo kasambalaban okay ramas lamame kachai korosan ke person Kaya child korosan ka poson. Miya chay kamele Jesus. A poson makauno katki young child. Godo kisakis yo. Godo sangren god. Pueke kitako lula. Ogata kiyang yatamor. Tame kisakisakan gitra. Ngayon saraw kito poson. Ngayon saraw kito song koros me mau. Me sangren kauno. Okay? Look record signs lang. We kanga kela kayong child challenge. Trok kisakisan ngayon sarawi. Trok ngayon sarawi. Pumagdaban build up a relationship ngayon sarawi. Chay banyang mokit nan manaman. Chay banyang kapakap kauno sapang ni manaman. Tame suki. Kauno kot parak, kot limbak. Chay watakata ng puksarawi. Mamasani tama ka child kilanga wiya. Chay banyang wiya. Chabel bang ya laut sang pokida kachai in Christian born again spirit filled so lang may ipsapal out kungen saraw kachai dur sana nan Jesus amweyo ikelep out kungen sarawi ikin wiya patapata kaskas guli warango kaskas guli aramas todo back todo rastraledi pueki sotra nganen memelelo rerail. Okay, Jesus anane pola pokom yongoyen kakyang ale magabande patragan okchang kakyang ale kisakisan ngayon sarawi pagchan wewe ki kauno o gachan kak kasaliday ime bang kasaliday turuas po ime masani nansoni sa payo makmail pakonya sa mayo pambil pakong kumail ngoyo sa mayo bang kosan remail usapang kasalita sa refill us through you. Okay? So look, record kulelkan mawiyawi ta sangreng God through apostle ko. Okay? Apostle ko sangen Stephen, Philip, Paul, Barnabas, irelakam kamelelen Jesus Krais. Gusto saya morin Jesus Krais we are sapol ma minister bola at katla ngayon sarawat yata pon manakap ka. Okay, manakap chocho ka. Kaya biludan todo po Israel ka utra me chosen to utra Israel ka utra me puligi di Israel mour kapay kata Israel lobo oy daw yani nan maduri sa kriyaw isak payo pinamasani many are called but few are chosen many are called what gani yang sa god agaga kapag mas mawala so Gagak do extra mile so pogeda the chosen ones they do extra mile for God. Okay, reyang nim talang kolokolok, reyang lokolong kauno. Okay, aramas me puligi di Israel mour, aramas me kapay karay lobu Israel me chosen. Many are calling tirin sa ulang watal sili. I'm a Christian. Apeng kauna mour. Okay, so songan so lang me kauno ekeredur asangan solang me kauno pilata emalawlaw bilibilo ko sangya ego sang ren karakter na ramaso ego sang ren heart attitude na ramaso a pure heart a makelekel a limbakong god a limbakong ramas okay a chosen to do greater sign the purpose karaba lang ngayon saraw niya sa may market udana bang we sign what ki manaman
manaman mekot kelep kak wia through people. So sign karapan sign engkak kasaliang kecil me patakan apostle ko. Patakan work in Jesus Krais me pass down nong kecil souleng me sapal emelel I karapan sign. So kecil kilang remokit nan sign wonders nang kilel kan nan manaman o nan patak me pe Jesus Krais. Resojo patak marosaya. Jesus is a healer. Ko so mau ko mi memorel rangka mau yala. Jesus me mi ye yang railo pangka mau yala. Okay? Ime we are ran pukat. We are ran pukat ren Christian ren souleng. Kecukat tiar Buddha akam kamau yala ramas. Kecukat tiar Israel kan me iti tawen Muslim. En ragak da tongi witchcraft ragak da tongi mana nani kan apuesar o kumpuro dong rail. Okay? A pure me makelekelo me melelo eko san ren court a child count. Karada ko sombal kitan menyang chosen kay de ko call. Huh? Makijaban durin en kauna ker child toto. Ap kijaban ko sanya chosen before God. Eko sanya child all attitude. How much we love God. Jag wanna tell bakong God. Jag wanna tell melel mong God. Jag wanna tell bakong sabol maramas. Aban likia tra. O aban kasaleta tra I lalen mourin railakan. Me peni e rong. Aray limbak. Peni e rong. Aray mongyong. Okay, karada makichay kilang sili. Wow. Kichay kainakan me bombe. Chay soja. No market nan signs and wonders, miracle. Just banan ke mata sabong menda energier, mueyo energier, eso je pagi energier. Puegi ngen sarawi yo mok ngen sarawi kasaleta mana manen god. Ma kejaban idida wen kauno absujuka kilang mana manen god. Ele atramongyong Sujalel take me kaunon bilgi chada. Enga chasa me jayam begar. Bilatao toke aramas meliki. Okay? Me garada ko sambal ki checken ro masan en god. Poekin kikitong gachel chelen der charki. Ab gachelen du bangi. Pogida. Ye ko bronco chelen moket nan manaman. Poek moket nan manaman e validate the word of God. Validate duwehte kapayada. Wado God karan. Yamuna ben tinta God mana limbak. May suka kilan limbak. Yamuna ben tayo God rasong kamau yala. May kapakabo so chakak maula. Okay, ramas kami patapatakang sa jabang kamelele. Makarata ka child chorus makin patapatak. Yara men patapatak cha. Men move nan miracle and signs and wonders. Maso jowi wiyawi kaisi solo kapakap. Maso jowi wiyawi trok sapali atramongyo. Poeki pataka tra so char eso tra validate complete ministry of Jesus Krais. Jesus patak. Jesus kasalatak yala sumau kan. Jesus kamau yala sumau. Kasalatak yala Israel mau tau dengan sautrakan. Okay, so a child minister mo, Taiban Mourki, Taiban men chosen by God. Okay, so tame, yeah, signs, the wonders, klel kan, kasa uyayang aramas, kasalita me mia authority, mia manaman pon mahasan. Ang kauno kan me child patangi. Okay? Lang kotok pa noon kauno sapol mamasan o kachayla ramas inanong ko sambal. Puegi atra mour kitra son patangi sapol mangkot masan ma kauno kupor perengi atra mour pue melel e ak chukajuk. Amaw yung makalagal apan liki yung manamanin sapol mamasan and flow through us. Okay? Jaban patak, yang agi signs, wonders, miracle ban baki. Ama cha mour, mangay ngay samin buel,
Pueki kailokte, inanganutu kakaunte, Steve, akachaban patakcho, asotra power and masano. Wacha patanga, ebet, echoka mauralarmas. Okay? Pueki kaunapan, anoint, kasarawiala, ototongi, vessels to a tipso, como yo ngoy traw tipso. Kaideng drago traw tipso nan liman coat me kapagata, emen perinong, emen kapayata, omen tatongi. Ari atra serve God pure panluke domo. Kauno irirong mo yung makalakal. Kauno irirong palwar mo makalakal. Kauno irirong palwar me. Medue trai. Okay? Karada kasambal chalende men chang mararasili. Men mokit nan mana peak tasutronok pok god. Porque chabikak mokit nan mana kano belusan nan wing god. Okay, kasi yayer mo. Nituan benji sama saninan madui suriesa keo. Aban lela so magcheban. Ikin yung wow, we are manaman. Ikin ko up. Kauno ban masani esa sekitra. Okay? So dami ko soya. Kisakis ngen mengen sarau ki young child. Eki young child pueki aramasakan. Eki young child pueki a child lalapot. Apa ban lela so magkitra wawala pong kisakis ko. Trasonar nok lilimbakong kauno. Abu taw yesansal kita to talk and God. Pogida kauno stand by his word. Roman is a curious actual. Gift and callings are irrevocable. Kisakis kan o peker make young child. Echuka kapresang. Mikarita tiki. Pogidran more sarawi pon sambawat. Pogidran lelnan lang paraparanki. Wana child the dog. Child mele. Okatailen limpakong god. Wholeheartedly. Sutra means sansalki. Sutra means yaiki. Gibo chakak papa kauno. Traw yung mokmokit nan manaman. Abgitai lusang wing god. Posolara tra limpakongi. Okay? Kasambal ki kitailen kan rong masan ng god po matra. Art atra mong yung sutra makelekela. Kachale dear kisakiskan kisakisko bang kawik chala amata mongyong makalagel atrapuko apa liya tay mongyong poki anso maramasaman kauna chapta to tongi sitan pilkin miyata nganen bon mason miya nganen kailokan miya siyan miya okay kasongon deep loud karda chastumen papa court nan masanaramas aplusang morsod, okay? Wasa mimen kosaya tuan karaban kaunoa kachki yang child manaman de manaman and paki masani science will follow those who believe. Tell go preach the gospel ni maran Jesus science manaman utan pan paki Poki manamanaka men kalinganala court. Manamanaka men kasaleta authority manamanen masan me check up couple. It's not about us. Kaidek challenge sanzalki, kaiden challenge bon masugi, challenge woigi me challenge kaiden mamal. Manaman me kan paki patangkan te kapakapakan kin koyo kasaleta kasaliyang ramas memya court a koron emnampunga trial yai akas kasaleta yi. Okay, o manaman kapil kasalita authority the pungan the power and masan kan makapulipul me pit kauno o kuprang god. Okay, kauno men kasalita value of the message and some couple masanoa sign bil pakiala kauno men kasale yang komi me ekosompal masan kan kosoya pagkaite kosoy na ramas. Magtaga kosoyak cha demonstrate cha asa me masa ng god ma. Kajal makapul cha panasa me sang rem god. Iralakan makilikilang, iralakan mapakpaki, iralakan marongro, tapanasa god mo. Okay, karda ko sambal. Kajal sampatangan tell and always point people to God.
Ketel son itawen kan tele na sa me got me tatong ki aramas kaide tele ni itawen aramaso ap melia la kauno. Okay, itawen aramaso melia la kauno tuwetra anaramas ko soigo chaibil kaker jarma aramaso sa pungalar proxana buksarawi agi chaibil poko pokata aramaso sangot kaiden. Aiging ong ay malia lan so koros aramasaman tatron lelai leader. Ma ko sondigan a kawit kan bil proxanger masanang god. A god may banrong. Karja chana na wat ne cha buksarawi. Pabangil lelan so me chagin no kwaun ki la ramas. Usola no kwaun ki kauno. Olong gotaman liyang gotaman me among yung pure. Esaban mengan bartisang. Esaban mengan bongi. Aban meng ididi yang kauno. Okay? Bagi lamun god. Bangan mimi bona nong yung. Wasayo eutra me chaban eu gabana. We are silu. Eulel walu. We are silu eulel walu. Wasa example dami koskosaya mebit kitrail church and so what. Peter or John, bangatak no why. Peter and John were going to a temple of prayer at 3 in the afternoon. Morin sa waskalok silu Peter son ragolang kapakat wasang kapakato. Met morin Jesus Krais ay sadar kotkatla sang rail. Sansal mirail son kapakat. Katra kachalo lembom bekan mo in glock silu te atailan son kola mimilan set tenan wala pe. Amay na sansalamao irail son kapakat. Glock silu morin sa was ragokola was numsaraw. Okay? And a man who was lame from birth was being carried there. He was placed each day at the temple called Beautiful, so that he could beg from those entering the temple. Amanol rola wasaw. Ko tiligin wasan kapakapo. Puyengan bakmon ren rel kamigan ko don kapakap. Te ko don sarawi. Okay, you wuding ma ragalang lao kaya wuding smart, hack smart. Ragalang lao puina pan limba puina pan katek po rail so lang, usigla rail panina yo puliti mo. Ako saya me amator sa niya birth. What ko dan la palan manaman anana wiyawi pues otra accident last week ape me sola lugi. Australia lu up sola lu. Ako saya at birth we try bugidi amatoro. So panini ka te kampaka wala likin wasang kauda ko. Potron sarawi ka angkolan sarawi Israel pakela Israel gizgiza. Okay, when he saw Peter and John about to enter the temple, he asked for money. And so may kilang Peter ison rabang patlonan wasan kaudak nanim sarawyo epakamoni ime kan wiwiya epulidin wasawen wiya bakbak. Okay, Peter along with John looked straight at him and said, "Look at us." So he turned to them expecting to get something from them. Okay, ikian mo ira Peter ison ira kukulan kapakap wasangnan mongyong eglok silumorin sawas ira pulikiti ira kadropkan rakukulang kapakap kosambal ira asatay rawiya ira stomagmagatin religion pueki sang niarap kasapangka te sang niarap kosoy mana kapo me uyemi mo pakmoni tamira kosaya klang dongit ariya klang laniyainen kasakat katete tamira banunda te buyayam. Expectation. Okay, a child kasik god pamporta, a child kasik god pangot kido, aban buyawi. Puegida, mia god atakotra, yes, mia salanga, mia masa. Ime sotomauki kitrampongi sansal trakai, pomodo edrakatra, karkariai, tu edrakatra, kau lemai, yai a kakrong, idata is chukulang. Okay, my person, emasani, I'm with you. Okay, Jesus Krais, niya kosto invisible,
got stone patron child. Pola in the spirit, God is with us. Other Jesus Christ, Emmanuel, God is with us. We will mour in Christ Pola Yasata. Child, God is with us. So a child situation can a child anana can their child anticipation. Damn child anana court and we are child ban with great expectation. Japan in an kasik. Maban we are opokita court koronga, court mangi. Okay? So look at us. And he turned to them, expecting to get something. Expecting to get something. So ikiyan ma. Komison kapakap kiaramas kamban bold kamban ayma. Poson we could take the risk. Irakelanga motor. Irakelanga momod. Mo iniya mauren mo. Ira mo inasa ronga sang aramasakan. But Peter said, I don't have silver or gold. Te mo in sutra monore. Sutra silver, sutra gold re. But what I do have, I give you up. Tame mere bangiyanguk. Okay? Tame mere bangiyanguk. So makom kakabakap. O kom kamelele memia Jesus remi. Komban ayma. Tame mere bangiyanguk. Amen. Tame mere bangiyanguk. Ako saya. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk. Tame kiyang. Kiyang Jesus or authority in Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk. That's a prayer of faith. So ramas so poson yoga kapagap songa. Aramas mo poson pang kapagap ni marin Jesus ni authority, dagot authority, ni kaunda. A kaunda matoro. Get up. Get up and walk. To a rumble ban in down treble. Get out. Okay, get kaunda. A poson maran Jesus, soja na morning, soja silver, soja gold ray, imekanane, apkanane lautsang goli silver, up soja meman in dawe boy, son sarawika religion. Robot long to ragiwe jalaye with the sent limau, the sent jail, raikola kapakapang quarterman meresosa, mega kamau yukola, rail puroto, same o. Get amigos kosoya. Mourin souleng, spirit-filled, empowered, taban change, taban woksang religion spirit. Religion spirit shall we sansaraw shall deny the power of God. Okay? Iminang Korean Timothy silu limaw ko saya. Form of religion but denying its power. Jan trangasang sangan momotso ka. Sangan religion ka. Magosokosoya God. Absolut ka display God. Okay, magosokosoya maula. Absolut ka release maula. Pogida. Just ka melele. Tsaka nindindaon na kier. Nan mayo na kier. Men kakela kay kitrail men Bombay. So jali bilibil men yamo motso. Tela nane increase nan signs and wonders. Okay, chukos ko sa yami 100% perfect signs and wonders. We are two back in I mongyong. Iso jay jar kirey, o iso jay jar kiren, kitrail koros, maganuya patapatak. Tela nane mour sarawi. Tela nane limbako ang kauno. Kudra sodra after in signs and wonders. Kudra after God. Puengkak kasaleda yi retail. Okay? Aramas chodra tapa pound dong treble. Aramas chodra tapa sopay lang wunani kan. Pure luguluguri ang aircoat sa chokak sansal. Pogida, kitrail may stumbling block. Sodra jay boson. Sodra jay boson. Kauno kupur peren ke boson. Ari bosonan ma. Ngayon sarawati at aporail. Drogolan kapakap. Regelang may matoro. Release faith. Okay, ako saya sojo na gold, sojo na silver. Ako kutang kasi bila na goli silver po mag-aale ka ba mumotramen. Ata kanane Jesus Krais. Okay, ako saya in the name of Jesus Christ of Nazareth, get up. A command, authority in the name of Jesus Christ.
Okay, so the paglaw mang siyo ako kaon lapalap. Kom sawa sa lapa buenuta. Kapakapen poson o kapakapen kaunda. Irair memana ka pomilale. Miye motor. Okay? Amasani, and then taking him by the hand, you raise him up. Kapakapnak, tokalapo, apieta. Raise him up. Sawasa, pugita labas chukan kosinenta. Esawasa kosinan. Apuegi boson, tokala, kapakapier, tokala. You know, child, act out our faith. Mapaman matak, sapatia met, ni marin Jesus korisongan. Kila paman, kamakit, pugita, kawata kata ng puksarawi. Ako saya ni marin Jesus of Nazareth, uda o alu. May labaw ya kang kakildra. Ria, paralang iway kata. Okay? And at once his feet and ankles become strong. Ismeki yang kelail na neko. Ne motor ko ismeki yang kelail. Kauno pogita irong boson. Without faith, it is impossible to please God. Ibro isa ke wano. Masodra tra boson just to kaparani da kod. Magjawiya ta song kapag ko domain kod. So sa laba buena lu. Agjap sa ka kenta ni maran Jesus alu. Agjap sa ka kenta. Para lang tra yang sa kasinan yata. Pumagcha para lang sa puyanuda. Bogita jakasik. Magja kapakapir ni maran Jesus. Jakasik magja kaundar irairo. Porque kauno kachkiyang child kaunda irair kan. And so may kapagata ramas and the subdue, take dominion. Atami ibra sapaig or take dominion o kaundao kosang. Jesus anana pola puyen kaporeyang child, maur sojuk puyen kaporeyang child, makaban de betegan puyen kisang child, korea puyen kaporeyang child, kaunda. Kaka kaunda. Just to count ramas. To count situation kan. To count dango kan. Mawye little do we ramas. Just to count ramas. Pogida, kauno, sotra, count child. Kauno kiyang child mem pilipil. Insanom, babae. Insanom. Insanom so pesanti. Insanom, you wanna pakong child. Ekak tatra, patik panatra sinas ngokaktanak. Apo kito insenatra. So, ismek kin counseli trebel. Karadak mumana trabang kasawi. Songkan magodon kaunda kisanga child pung kisanga child kaperen kan trebel mimilale. Puegi atray ko kito tol, kito limpak, kito mayaw, kito salatak, kito insenatra. Okay? Apo stro mean sanggoros insenatra pong. Insenatra memita nang koprongko timopong. Okay, chachan chawiya sapong uselo mongkot amoidang iwana limba. Apa cha pilipilin sapong joyo chamela chaban mela na ramastipan. So irachikwalu so I chambap lang. And so me ira waikatapao rakapakapero ira. Sawasa pen kasinan pasang erase him up. At once his feet and ankle neko kelailta. Kauno pul kelail na neko. Pueki kauno yuronger. Kakan boson. Mesong kapakapkawiyayang olmatara. So he jumped up and he started to walk. And he entered the temple with them. Okay, mawag and matmator we bakbak moni. Net. Niyayer karabanaba bidolong hala. God do something for me. Iban bitulungan kapngay. Iban bitulungan kaudakongi. Okay? Aramas todo sotra men goto nan buing goto poresasa. Tama goto yang rail buing kamu yung ngoy. Uya pata. Just to kakasalita goto. Magdratuwe Sony Peter. Mira song kapakap. Mira song kalok. Ay rapid tatong manamanen goto. Yup. Aramasaka pakpaki. Patlo na wasan sarawi. So yaramen dati didi yaramasakan kapchaka ite ko triwape. Kachai sango troyo. Chela nana kot. Chela nana kot. Chel kolula wili yakapche melel.
Pokojanga pilgitel dasanya ban liki. Ukasalita sa pulmo kalangan through us. Walking and leaping and praising God. It testify e asa. Ipakpak moni. Mana kawaso na moni. Apo kitonya Jesus. Ikon manamanen Jesus. Nampal waray ka. So ibang kapunga Jesus. Okay, so larmi mito na kosway. E miminin life change. Makarita aramasaman me kon Jesus. Ekin drukke kappen. E asa. Tame Jesus wiya yang amor. Amen. Yay kapakap kamu yung ngoy. Traban yang enjoy. Just traban budia ala tro. At kapakapakan bang pasabang. Chay bang kausawingen saut sang ren aramas. Chay bang pulpo chay pon mesumaw. Chay bang kapakap nan telefon aramas pambil maula. Okay? Chay bang patak. Authority, power, anointing. Kadian masa ng God. Mesarawiyo. Puya chay bang mora sarawi. At chay vessel of an honor God. Masan koros mapuliyesan ang tawa sa child. Abang kamaura laramas. Chay sa tramin uya stumbling block. Chay sa tramin uya may katipakalakel. On court o Wayne Court. Puya ka Wayne Court. Manaman. Sarawi. Marain. Uya mokmokid. Uya kamaura la. Uya kaskasalitan nan lang. Pon sambawat. Mga ya ko do. Apo ko do sang ni limbak. Ko do sang ni baik. Makaon Jesus wiyayar nanto mo nantoy. So itra atra. Meleleng kiyang ya tam mour. O ka papayin ni lamuki. O wawniki. Amen. Kalanganan ko makaon Jesus. Kapangkiyang ko masapal mo masan. So say kito Lord. Song koros na sa ronger sa nanane. Anane laut sang pui kamelele. Song laut chodro sa saikiyang sa tekilang darong. Tepil matawata. Kom gachung kolong relakan bepakong komi. Kom gachung kupro kapeta ko Rusia. Miyayang yan ang clockwood. Tepil mour. Kapayan kauno sang nisapul mo makalangan ng limbak. And koyang mong yung koros. Through peace and joy that only God can give. Kapriyang komi at kapeng kasapakalangan ng komi. Amen.